تو dünyayı sevi bu nuraları felari bu diya Resul amine bu Muhammed hati dünyayı diya Resul amine bu Muhammed hati dünyayı salatullah selamullah aleyke ya Resulallah selatullah selamullah aleyke ya Habiballah selatullah selamullah aleyke ya Resulallah Muhammed Resul-i Khuda çıka khoşe Habiballah Abdullah babi nebiye Nur Muhammed nabeviye Edi dünya ne tariye Muhammed hati dünyayı Edi dünya ne tariye Muhammed hati dünyayı Selatullah selamullah aleyke ya Resulallah Selatullah selamullah çıka haşe Habiballah Selatullah selamullah aleyke ya Resulallah Muhammed Resul-i Khuda çıka haşe Habiballah Rahmet barişin bu dünya kifkir erdu çoloçiya Ji azmana gul bariya Muhammed hati dünyayı Ji azmana gul bariya Muhammed hati dünyayı Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Selatullah selamullah aleyke ya Habiballah Selatullah selamullah aleyke ya Resulallah Muhammed Resul-i Khuda çıka khoşe Habiballah Gotin navi wi Muhammed Ji alemi Rabu rahmet Hatinavi ne bu zahmet Muhammed hati dünyayı Hatinavi ne bu zahmet Muhammed hati dünyayı Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah Muhammed Resul-i Khuda
خوش حبیب الله. روز باش سلاو و ریس باب خیر تماشاوان هیجا و بخیراتن بر اکرانا TRT کردیه داویا هفته ای روزی بدنگ که خوش به قصیده که خوش دست فکر بله تماشاوان هیجا اما ای رو بحثا نرخین دینی بکن د اسلامیت ده د دینه مده جبو سلامتیا انسانان جبو باشتیا انسانان نرخین گلک باشنه لمخابن هن انسان جوان دور دکوه گلو سدما و چیه گناهین و چیه مل سروام سکتن هر وکیدن امی بحثا پاشکوتن آنج غیبت از بیجم امی بکن د غیبت د قرآن ده چاوا در باست به د حدیثان ده گناهین و چیه اما یک ایرو لسروام بسکنن گلو ون چی مراک دکن ونه چی بپرسن ون جی مساجن خوی سر واتسابه کارنج من روشینن تلفونا مل سر اکرانه 0506 567 533 شست دده جوی نماره اون کارن مساجن خوش مره بشینن دخوازم میوانه خوش بدم ناساندن الهیات ناس امیرهان bakış ماموسه تبخیراتی خدا اشترازی به صباح بخیر آویجی بخیر به ونچانا باشن الحمدلله باشم مجی باش gelek spastıkım malava ava Seyda Yemin Ali Özgüç un bخيراتن بخير دبنت سباسيا ونچانا باشن الحمد لله مجي باش ان شاء الله gelek spastıkım malava ava جبرازي ان شاء الله قصیدوان Strambeş Hozan Ayas saat خوش ماموسته un bخيراتن ونچانا باشن Elhamdülillah çok şükür. Başım inşallah. gelek spastıkım Ali Ekber Ergün Alican Koçer Saim Erten malava ava gelek spastıkım بله تماشاوان هیجا اکیبا داویا هفته جبوه و تریک آماده کریه کرم بکن ام به هفته تماشا بکن دی دینên semawî û di bawerî û fikr û ramanên hêja de ji bo silametiya mirovahiyê nirxên gelekî baş hene. Mirov çima dev ji van nirxan berdide û dikeve tevgerên li dijî van nirxan. Paşgotin ne li rûyê yekî wek gotinên li paş wî tê gotin, tê pêna sekirin. Mirov çima paşgotinan dike? Li gorê Qur'ana pîroz gunehê paşgotinê çi ye û kesên paşgotinê dikin dişibin çê? Di navbera paşgotin, fesadî û bêbextiyê de çi ferq heye? Hişmendiya fesadiyê gelo hatiye guhertin, di civakê de paşgotin kêrî çi tê? Neheqî çima ew qas girîng e û Xwedê Teala çima gotiye bi cûrma neheqiyê neyên hemberê min? Kesekî heqê evdekî li ser wî hebe, divê çi bike? Di jiyana nûjen de hekmê rexneyên nerast çi ye û em dikarin wek neheqiyê binirxînin? Nirxên wek heq, hukuk, edalet, başî, qencî, merhemet, şefqet û her wekî din hebin, mirov çima nirxên li dijî van nirxan tercîh dikin? Li ser jiyan û tenduristiya mirovekî bandora nirxên xerab û nirxên baş çine? Ji bo însan xwe ji nirxên xerab dûr bixe û nirxên baş têxe jiyana xwe divê çawa tev bigere? Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor ve tên ser ekranên we. Dawiya heftê dest pê dike. بله هم دست پی بکن ماموسته به ازناته از علی خوجاره دست پی بکن تجمالی ماموسته تهرتون دوی میوانه ما ماموسته جمردین هاتیه چاوای ماموسته خیراتی دیسا جبرازي مردین چاوا بو والله مردين خوش قزته بقله گرمه گرمه نه ایسان پر گرمه مخابن يستار فرقه نه آنقره و کازوزان نه سو ماموسته هنی که بده خوش الگوری گوری و خوشه ساعت خوش ماموسته امیرو بحثان نرخین اولی بکن دو بهتره ده جهات گوتن یعنی دی جیانا ما ده نرخین گلک باشنه ده دینه ما ده اسلامیت ده شو قرآن پیروز هر ریا باش شانی مده لمخابن ماموسته هین انسان لهمبری وان نرخان دسکنه نرخین نباش ترجیح دکه سدمامه چیه ماموسته یعنی اوکا نرخین باشنه لمخابن هین انسان نفسان وان تک دبه سدمامه چیه بله بسم الله الرحمن الرحيم أم أولي حمدي خداتكن جل جلاله قو إمكان دائما قو أمهاتن في أكراني قو إن شاء الله أمي هني تشتا دوي مجاري دا أمي بفيجن
صلاة والسلام على پیغمبر خود که محمد مصطفى علیه الصلاة والسلام و سلام خدا تعالی لوا و تمام يقول ما قهدار دكن تماشا دكن رب العالمين ببرنامج ما كان مفيد إن شاء الله İnşallah. وأم تبجي في دفين يعني براستي أم جيد بين يعني الخين وقود يعني دبي دياري إنسانا Bəli. دياري إنسانيتي وقت أم القرآن بيروز نيرن وأم حياة محمد مصطفى نيرن صلى الله عليه وسلم يعني خداي عالمي إنسان خلقان ديه يعني قال قيمة داي إنسان خدای تعالی إكرام إنسان كريه قد قرآن بيروز دجي خدای تعالی دبي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم محقق ما إنسان ده أنشكله خشك ده ما شيء كريه خلقان ديه ده آياتك ده خدای تعالی دبي ولقد كرمنا بني آدم ما قدري بني آدم قرتي يعني ما قدري إنسان قرتي ما دام كي خدای تعالی عز وجل يعني قدري ما قرتي جرك أصلا أمجي قدري هفدو بقرن إذا أب قدري هاني تشنا معلوم أولي يعني لازمة يعني إنسان همبري يخافنا أوجي إنسانة يعني أوجي إنسانة مكرمة مشرفة بقدره بقيمته برومته يعني بيتشا مرف يعني شخر دخوازة بيتشا مرف خوازة مكرم به مرف مشرف به مرف لبا إنسانة دارك مرف هبه مرف زانبه همبري مجي أوجي إنسانك أوجي وك مرف قيمته ديارة وي إنسان هنا تابي دي إسلامية ده إن شاء الله ده بيش ده أمي فيجن قال لك يعني تشتي مزن هنا دي إسلامي ده خدي تعالى وقتك إنسان شيكريه خدي تعالى إنسان ورا سربس نهشتيه باشي بوش نهشتيه خدي تعالى جبوان دياري هاني جبوان قيمتي هاني بينزانين خدي تعالى يعني برنامج شانديه خدي تعالى كتاب شاندنا خدي تعالى رسول شاندنا پیغمبر شاندنا نبي شاندنا قوره بشريته بكن قوان داري هاني قو رحمته وعدالته وشفقته سيلة رحمه ومثلا وقال لك تشتي مثلا مزن هنا يعني سلامة إنسان مثلا ده أمنيته ده سلامة ده بارشة ده مثلا قو بعيشة يعني جيانا خدار باس كان ربي عالمي قال لك داري وها قيمتها جمرة تعيين كرنا بلي كرنا امام است خوش تبيجي تبحثان الخين وليدكي يعني تجد قط يعني تجد بيجي امام است القرآن بيروز ده خدا تعالى جبوكم رياكا باش تبمشن او قرآن بيروز جمرة شان ليش ما انسان يعني همبري وان نرخين باش تسكنه يعني إنسان براستي يعني إيلو أمنرن يعني الشيطان دورامه ما شيطان نفسه ما هي معلوم يعني ذاتا شيطان ونفس أما أم سوج تبنخن سوج شيطان يعني أم نخن على شيطان بله çünkü hakikaten هنيك إنسان أم دنيرن يعني جبو خاطري جو منفعة أخو شخصي جبو خاطري مثلا جلجة أخو استقبال أخو يعني استقباله هنك خراتك يعني أصلا يعني يعني من سيتشت من دفينهاني ده شما إنسان يعني مثلا قيمة نادا هفدو شما إنسان وان دياري هاني يعني نابار زينه سبب رئيسي يعني براسي إنسان خدا ناسناكن يعني وان إنسانا خدا ناسناكن ديني خدا ناسناكن يعني جاهل معنا و فهمناك النوسة ما مستم قرآن كريم دخين اللي تبين فهمناك يعني وقتكم مثلا إنسان براسي قرآن بخنه وقرآن فهم بك وجبوت شهاتي دنياي يعني وين مقصد أخو وقتكم فهم بك تجاري يعني فان دياري هاني فان قيمتي هاني تجاري إهمالناك وقيمتي بده يعني جبوه از بجم يعني إنسان gerek زانبه إنسان ما وقتيقو ببن زانه يعني أوي مدى يعني مرجعي مي أساسي يكجي قرآن بيروزة يكجي سنة محمد عليه الصلاة والسلام يك سيرة بيخمبر حياة أجيانا بيخمبره يعني إنسان كي
والله نه مسلمان بجی وقتی که وانا بخوینه وقتی که وان قیمتی هانه چه دی اود هه يعني دي اسلام دي قران ده مثلا ايتك هي قودا ما ام روجا خطبه يعني سيدا تشيترزانه يعني روجا خطبه سر من بلي باشا خطبه ده جبوغو بالكيشه يعني سوره نحل ايتان نوتي دي ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى بني خدي تعالى دي محقق امرتك بعدالته امرتك بقنجيه امرتك قومرات حقي عقرباء بده بني يجي في آيات هاني بخوينه ودوامنا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نهي نباشي فحشتيتك نهي منكرات التمام اخلاق سزياتك نهي ظلميتك آيكي في آيات هاني قف 1400 سال بري ربي ما في آيات بيروز شانديه وامجي دائما تكرارتك اما ما للاسف ايجو قداريت كنت نري اهلالتك يعني في ايات ابخا هر هفته درا قداري كنت نري حقي براي خو دخات نري حقي مسلمان اهلالتك نري غيبه مسلمانات كان نري ددي قودي ومثلا حتى ببختيتك يعني ايباكي دري خطبه دري يعني قداريت كي جبوش demek ki فهمنك demek ki van değeri hani خوشك نهات تفهم كر گره ما مستشتب فرز اما چاوا فهم بکن اما چاوا هشمندیا خو زیده بکن سر دینی سر اسلامیت بله مستناکا مثلا انسان چرا گناهات که توید برسی مثلا آنجا اوقات دینی خدای خوشه اوقات تمیزه چرا که خدای تعالی بلکی نسکی 30 آیاتی دا ویتشته دی بیجش مره یک بیجم سوره ملک دا دبي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خدای تعالى جيانو مرنه او ياشما دا ارا جيانو مرنه دا انا وجانا دا ارا مرنه او دا صاغبوني دا دايته سر جبونا امتحانه يعني ام جبونا امتحانه كي هاتنا في الدنيا بله خدای دبي لورا الواد دنهرا كي جان جوا عملك رندك وقتی ادوی عمل رند دمک ایگو عمل خراب بکی جهنه چرا لورا اوا امتحانه ما مست اوا دنیا هنی دنیا امتحانه یکی گناه بکه یکی خراب بکه یکی تشتا پاک بکه یکی تشتا نپاک بکه خدای تعالی به ویش شکلی یان انسان دبه جنت خواه یا دبه جهنم خواه اوا یک مثلا ایدو دیان ما مست بحث لوط پیغمبر که نه پاش کنای مسئله جی لوط پیغمبر ده بیجه یا قوم من اتق الله بیش خدای بترسن ورن بیتشتا پیس نکن حاشا لیواتات ده بیا میر چه جمیری او ملت لوط جرأ هات بیجه ده بی اوا انسانه کی تمیزه انهم اناس یتطهرون اوا انسانه کی طاهره اوا انسانه کی تمیزه جناخه ام درخن بخواهی دزانم گفت تشتا پیز دکن و تشتا پیز دکه حاجی هد ساعت بیاج من نام داخل گرو چرا تشتا پیز به موا شیرینه آخوش اه وصارینه لورا تشتا پیز تمام است دیسپلین تنه دین خدا دا دیسپلین هیه انسان راحت ترته نه بله انسان باشی باشه يعني دبا ميناني حيوانكي لأي تنه دبا حيوانك وقت بو ميناني حيوانك أي منا حيوان بكي أما الدين وخذ ده بالي حطاني الزوقة ويهالنادي زوقة والدين هالنادي بالي اشترى زوره تسبي زوج ساعة فشاغرات بيد سرچاي وخد شوي اويدكي لمجدكي تيك ماكي تشتاكي ناخوي وناغ روجيدات تشي حاجه تفري خد دي دوي قربالختا تمامي ده حربي ده تي كشتني وسانينه بله الزواج ده مجبوري بجنا خد تني باب بيني بزارقه تني باب بيني يعني ديسيبلين كوي تدوي ديسيبلين ده وقتی که انسان پیش انسان واره بردانه انسان دور دا او حرس هم به özgürlük yani خدا حر حساب دکه لبالي ببي تشتكه جهنم چه جهنمي لورا چرا او تشتاو قد که تمام تشتي خدای تعالی معنی کرنه قبیح کرنه مثلا دي سوره ماعون دا مامسته دي سوره ماعون دا خدای تعالی بيجا ارايت الذي يكذب بالدين او باوريان بالدين خدای تنه يعني زيدا باوري كيوي تنه كي ونزانن دبيجا واشترى الذين يدعون اليتيم او يدعو اليتيم او يتيم كريه
ای داویه دبی و یمنعون المعون اوی گمال دولت خو هنه که علوش بیجن ام بیجن قنجی به جنار خوران ناکه دیمه که اوی گم ایتما جدور خش خو اوی گل میجه که پیداوی ناکه لبین ولا يحد على بله طعام طعام المسكين. المسكيني حق المسكيني رعاية ناكه مال يتيمي دخواه اشترى بيجم مال دولت دخواه خدای تعالی بجد اوی باری به دین خدای نانیه ابا گوسابه چه جهنم خدای دبر دا خطا کی دنی جهه او سرکه دینی گو امر دینی دبیجن ایرو اوجی زعفان سرراسنینن یعنی ذوق و طعم دین اسلامی نادنه انسان پیشیا خواه وقتی گندن این پیشه انسان ذاتا خودش دبیجد به انسان جهوله ده بسایی نسیده به جاهله زود دخره یعنی شیطان اگه چه آدم جنت در خدمت دنیایی وساكر حتى دي سوري ناس تا ملت تزانه دبي من الجنة والناس دبي دحب شيطان هنا يا جنة يا انسان بخوايه يعني انسان بخوايه دبي الشيطان وقت يقول الشيطان او فعل شيطاني بك ايدي او امر خدي وفرمان خدي هم جرا زورتي هم جرا خرابتي هم قبول ناكه د بس صالح پیغمبر دا هزان شعیب پیغمبر دا دبيجن كي خدای تعالی او نوح پیغمبر دا انسانی وسا دخاره وسا مساج ریا خودی درتی ایدی دبیجه ای گوجمن مستر تنه به مال خو حاشا مال خو خه اله مثلا آیت که پیروز به وشتنی بود طاغوت دبی حفظ خوش طاغوت بکن امام مودودی به طاغوت چه او انسان دین خودی دورت خه شیطان مالیویه سرکیویه و دورت خه چرا لورا او انسان لپی خودی نه لپی تاغوت شه از این میناقه پیچوک بیجم هنه مگو ام دین خودی تام نابیجن ام دین خودی تام نکارم بیجن هنه کی انگلی منه هنه کی مانع منه هنه جی ام دین خودی آنه گوری چخار و منفعت خواهد دنیاوی دبیجن مثلا ام 1000 جرا بس پوست قربانیت کن یک جرا بس ایمانی ناکن حال کی پوست قرآنی سنت ہے پوست قربانی سنت ہے یا دیدی یا نادی حتی مذهب شاید تجار شرعی خلاص بشه اما ایمان گویی حروب ترهبه امی بردن دست آدنید که ما است مثلا امروز هنر که ülkeنا به اسلام تنی او کنیم نه دبی قانون یا اسلامی هره مثلا یک جای امروز ülke ایران هست بنر از خاک مشیم وان آغری وان در رنزانم ملت ایران دا چارشف اویله وقتی ساعت تی مرادی شلاله که لورا جو اکتوبر درتی اما کنج خوی ان نخوش و تعزیل لخوت که تی وانی چرا لورا اول 40 ساله 50 ساله او عالمی گود بیجن ام دین خودش انسان را بیجن او عالم و دین نگوتنه و دین نقص مجی انسانه يعني بالزوري جتشنا بل ناخي بالزوري نينا وإقناع ناكريا تشنو ويزاوقي ناداي أم بيجن تستأذن وقت حضرت محمد مصطفى بيجن حاشا جنكي تشتكي نباشتك خدای تعالی گوتی جذاب خو تی جن پیغمبر خودی دبی یا رسول خودی دبی من حاشا تشتكي قبیح کریه تشتكي قبیح کریه جذاب دم پیغمبر جذاب هر مال خو کسر نبیجه اوراته خدایته جرا دودیا سه جرا جنته حتی پیغمبر ام بیش جزای بده چرا لورا او جنک دزانه کی اگر او گنه کریه جزا خود دنیای دا بده خدای تعالی بر جنت اخو ام تو فسر هفکن دمکی چرا ام بیشن تشتی دنیای دا گو خدای حرام کریه لانسان خوشتی یک و انسان حلقه قلبه خدای برده اشترابين لبي شيطان تشه والشيطان وتشتي بيدا خاش كرني سيدا دا شيطر دزانه خداي تعالى د قران دا جلك ايات بيروز اجمرات بيجا دبي نفسها اماره هي نفسها مطمئنه هي نفسها لوامه هي يعني نفسها بال خديجي هي نفسها بال شيطان جام كرتاسيد بيجن لو اجت بري خبدي كي جاني او تخوشتي تو شو بنيتش ما مستعد دبي حياه مده يعني هر تشد بر چاوي مده ام تتكب مديا جواكي ام ستان دبينن دم تتكبن ناف جواكي كم هر تشد دبينن يعني ايد دبي حياه مده نفسا انسان بيتلوان زورا انسان دبي يعني زولو بيجي بالي يعني يا جبوي ما مست يعني بينها اوقاس هر تش نبر چاوي بالي انا كان نفسا مزور يعني زور مزور زورا مده جبوي ما مست خدای تعالی دو قرآن پیروز داد بیجه دبی فتنه جقتلی ده شدت لیتره
yani yek diçe roja meydan mereki dukuje yek ji fitnetiyet ki ev insanı go fitnetiyet ki ewe mesela de Sure Hucurat'ta Huda Teala bije de ey insanı bavermend وقتی انسانی که فاسق یعنی نرند جوار خبره که آنی هات جوار خبره که آنی هات دبی حتانی و خبره وی فاسقی در نقصه هولی راست آن نه راسته لسر وی تشتکی نباش نکن احتمال هيا جهوني پشمان بن ولوی انسان دنی حقارتی کر و افتراء آبیت حتانی و نقصه هولی نکن demek gerçekten İro fitna dünyayı da mamiste yani ne mina aberiye yani İra aberi İro benzeri hev dünya beri embej cinareki fesada cinareki dikir belki zarada cinare ama İro embeli de peri dünya ali vali insana ki yektişteki kabih dike tamamı dünya pet hase o tamamı dünya lu reçet şemamiste metişteki zat şuara nivisici لأمريكا حفتاكي دو حتى أول لحفتاكي دو حتى أول جنكي شو ميتابي زاروكا خاب بينا شو زاروكا خاب بينا حاشا شو بالا خداي أواني لزبيان جوانا بيجن شو حاشا بالا خداي إراتمانا كي بايراقا هنا الميتابا خوا خستيه الميتابي خستيه أباش جنك شو بي بايراقا هنا أني برجي كل شوطان شاوتان وقتی گخته بینی خا پیله کر همبری وی درکتن یا گوت چرازی یا گو ابا özgürlük nine گوت بیش özgürlük nine تمالا مدخلینی تزاروکا مش دستی متبی تمالا مخرات که آنا که مدیا ما جواکیو گرمی ایرو به گمان ما پریشان کریه yani insan redakse böyle insanı baştanım bu خود insanı baş yani işte baş işte ne böyle işte baş bu xazın tişten başım karşı medya civaki de bugün aslında hem ne karın çünkü levra mamustat zani çıra am dikin gut ki hana elhamdülillah çıkas kanuni dünyayı hana tamamı alikarın juanara çıkas zor dersi dünyayı hana tamamı juanara alikarın وقتی گو اوت که هزا تاکی بلی هیه گوته هم بیشن تو آنها بگوری تو قاسی هزا خواهد کاری خبر دی یعنی مثلا حاشا از دکارم بیشم ایرو حاشا فحوش حرامه از آقاند کارم وقتی انا کارم از هرم لهمبری حاشا جیکی فحوش اسیانه بکم از بکم حرسی مدابین السجين تبيع حقي تتنه مثلا از دکارم بیشم اشکی حرامه لانه کارم هرم دری او فارقه بخلینم çünkü ev hiç zahmetine. Oktayım tuğazın hini tişteki bin em karın de medyayı civaki de ev tiş bibeynin. Em koyini wan tiştam kın tegot ya mamostem Kur'an'an pirozan famlakin. İslamiyet'ten famlakin. Dve mecane de yani hinki kemaniye mecihene. Yani mesela amvejin medya, sosyal medya yani Müslümana bavermen dve mecale de tam vazifa xane kirne. Yani وقتی به امکانی متنون یعنی وقتی گو مرف yani ve sosyal medyayı مرف استعمال بکن و مرف دوینه بخل چوا خرابیا خو نباشی بلاد کن امجی yani باشیا خو و امجی دینه خو امجی وان قیمت و değeri خو ام بویژن ve medyayı da از باورم یه گلک تأثیرات چه ما مستعی فرصت ناده سیدا راست ایرو دستیوان ده اما تشنی امکارن بکن ام جناکن يعني من هني تشهنا امکارن بکن يعني انا فيجن كام فيجن ده محلي ده ام فيجن كان حب راديو ما كان حب تلفزيوني ما كان حب مثلا ام فين مجله ما غزته ما هنا يعني دفي مجالي ده مجي ما إهمالي كذي يعني أنفجن عالمي دنيوي مثلا تف دسيوان ده راسته أما هنيك تشتيقوا أمكارن بكن وقتي أما ناجي نكن يعني المجال أمر بالمعروف نهياج من كرده ما خذ تعالى مسؤول يعني بيجرك هم تبليغ بكن يعني فإن لم تفعل فما بلغت رسالتها أجت ديني خذ تعالى نبيجي يعني مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم لهم بروان هوجي قوتي حاضر بكن بني قوتها إيرو هري مزن براسي إعلام يعني ميديا سوسيال ميديا يعني إيرو دجمني إسلام بفي سوسيال ميديا براسي قالك خرابيتكن قالك نباشيتكن قالك زرار الدن خورتي ما قيزي ما
يعني وقت سيدا كرم كر يعني مثلا لأمريكا مودا قدرت كذا أم ديرن قزل تبا ما أم ديرن الماردينا ما لواني لأنقرة بريوان تنيري هم كذا ميدان كذا هولي يعني جبوك أم ضعيفن أم نحاضرن جفي أو هانيرة ماجي تام زاروك خو ما نستا خو جيل خو ما تربيه نكري بتربيه قراني متاثر دبن بفان تشتينو ما مستوونج زارو كان پرورده دكنه وزا مرد بله اما سروي بسك نمه قصيده گوتار بك ما مسته فاشا مسروي بسك اتك بچو بخونه ما مسته مثلا قصيده هم بخون ما مسته يا زاكم بو دبا برا كرم كما صدقك كرم İslam gelek düşürünü Şeker batem dilberinin Düyir ona hiya çava Emvedinip tedbinin Düyir ona çava emvedinip tedbine Gel şirini az ferhadem az tebzina meminadem hatta bimrem tebernadem Dikim serte حزن وشينه حتى بمرم تبرنادم ديكم سرته حزن وشينه زنوشین به شب و روژه جرگو کزه وامد سوژه دل کریه آگره دوژه من دی بلا کس نبینه دل کریه İslam em kurbana teben Rehu canu jina teben Babi bira kesitine ben
üstüne be bes tübümini. Saat خوش هزان آیاس مالاتاوا بله هم دوام بکن ما مستبری قصیده هم بحثا مدیا جواکی دکرن یا ایدی وان روزان جی اینستاگرام هات قدخه کرن سدما بیجی یعنی سیونیستان دولتین دن از بیجیم لهمبری مسلمان اند سکتم ما مستم نکارن مدیا جواکی بحثا حنیه بکن یعنی او تشتکم پارو دکن اینستاگرام رات که جبو بیجی هات قدخه کرن لمقابل هن انسان بیجن چما قدخه بو یعنی جبو کو همبری مسلمان اندستک نقده بو لف هشمندی ماموستا هینجی دناف گل ده مخابن نهاتیه فهم کرن وینجی زاروکان پرورده دکن لگوری من جی هشمندی د زاروکاتی ده دست پید که یعنی ام زاروکاتی ده کارن زاروکان هینی تشتان بکن هینی اسلامیت بکن هینی دینه وان بکن وینجی اون درسه دن زاروکان ماموستا اون بحثا اسلامیت دکن اون بحثا حدیثان دکن وان هینی قرآن پیروز دکن وين شد فكرن سرفي مسألة يعني أما تشاوا هشمنديا قال هشمنديا جواك اللي سرفي مسألة زيادة بكن مسپاسوات كن جبو في برساوة يعني براستي زاروك ما دوی دنیای ده پشتی ایمان اسلامی ان امانت مزن ان قیمت مزن ان هدیه مزن ای خدا نه جی انسان را وقتی گو انسان يعني وی نعمت هانه گو زاروك يعني بفكرن مثلا پیغمبر دبي عليه الصلاة والسلام أولاد صالح ناهي لبشك إنسان بمرجي دفتراوي خيرا يعني ناهي قرت وقتي أولاد كي مربي صالح ودبي مرج مرف دعاء بك ومسها قرآن بخوينا وصدقاء بدا وخير وخيرات بك أو دفترا مرف دي باف ناهي قرتن حتى أو أولاد وأولادي أولاد دوام بك إجا جبوه يعني مدرسة مزن مدرسة پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني پیغمبر ما شو وقتها لما كيبو جي دار الأرقم شيكيلية شو وقتها شيء مدينة دار الصفة شيكيلية دائما زاروك مسلمانا يعني يك نمونك جي مثلا حضرت أنس 10 سال بيها يا باب پیغمبر دبي از 10 سال عم بالباب پیغمبر متربية دي يعني مياك معلم كي ماموستا كي پیغمبر دها خوشتر دها مستر دها بمرحمتر من نديد بروكي تنجي پیغمبر جمن نغيدي روكي تنجي نقول شما تافينا نكر يا انس شما تافينا كر يعني بمرشر نكر يعني براستي مدرسه ما ايجو امبيجن د كردستان دهنا مدرسه ما اي شرعي يعني فان مدرسه ما مدرسه اخلاق مدرسه ايماننا مدرسة قرآن والسنة مدرسة علوم عربية يعني أو عربي يجيبوا قرآن عربي يجيبوا سنة عربية يعني جبري قال لي ماذا يعني سيدالر مشايخ ما في تربية هاني دانا زاروكا زاروك يعني وكوي صحيفة جو باقش وتري تشتغلي نهات بنيفيساندن وقتك زاروك يعني بزاروكي تيبشيني مدرسة دبيشيني جامعة بر سيدا با سيدا جو أوجي بتربية هاني بأخلاق هاني بدرسة إيماني درسة عقيدة إيماني إسلامي أخلاق وقتك جير بيجا أو زاروك هاني يعني وقتك بتشوك بس حفصال يا ده مثلا هرة وبعل مدينة حتى عمري بيبقى 10 سال حتى عمري بيبقى 15 سال بيبعل ميجا أخوة بيبعل ما روجي أخوة بيبعل ما تربية الرابون ونشتنا أخوة من كارج ديني خدور بكبنا سما مستهين قال يعني هيم بو يشخوا طبعا هيم بيه أما إيرو يعني أم تشكي أم رخنتكن يعني أزير فيدريجي أزفينا أز علاني دبيجم يعني مثلا إيرو دولات حكومات أمريكان تدي 4 سالة بين إلك أقول 4 سالة أورتا أقول 4 سالة ليسة بله. يعني أبنا بيشا مدرسة ما شرعية قرتنا يعني وقتيجو 4 سالة درا يعني ابتدائي 4 سالة درا أورتا 4 سالة بيجي بانا كم أبزاروك ما خرات كم زاروك ما نباش كما مثلا اف يعني اف حق وحقوق اهلال كنا 4 سال جي يونيفرسيتي جامعه خوينا وجار ناب انسان يعني demek ki برنامج eğitimi de demek ki müşkilek he demek ki psikolojik he ama mesela ya ki
yani براسي 4 سالا به مدرسه بخوینه اما بوی میجی پاکش به مدرسه بخوینه 4 سالا والله و انسان کی مرحمتلی و انسان کی باش و انسان کی جدی باوی خارج جمعیت خارج topluma خارج ملت خارج و خارج انسان تبا و انسان yani ve insan çima mesela demek ki tiştik psikolojik hayat vinadı and bejim bra evine hani en az 4 sala ابتدائي mesela amvejin yani çizme ilkokul vakti khonji برا ريا مدرسه هبه برا مثلا ودري يا يك سربس برا حر بازاروكي دخوازم بشين قران مدرسه بشين بس قراني بشين حافظتي يا باب بيشافينا هاتي گرتن يجبو يعني ام دخوازن يعني حقيقه به يعني به مشكله به sorun زاروكي وقتك هاتن جامعه سيدالر مجي ملي مجي وظيفه خو بكن او جي وكا يعني امبيجن تشواغو صحابي پیغمبر عليه الصلاه والسلام شخرت كرين درد يعني ايرو مثلا زاروك بيبامن وازنابي نبرسم زاروك بيبامن از مثلا بسيكولوجيا وناس نكم زاروك بيبامن هما درز قران جير بيجن بس افينا نا ايتم افينا هاني نا تربيه نا تعليم يعني جراي زاروك ما ايرو حقيقة زكينة زاروكي ما يرو نري بري مثلا فيجن عمري في حبسة هر تشي علمن يعني هي سالي تلفون دايما بيش هر تشي ذاتا تعلمن لازم اجا يعني ماموستي ما سيدالري ما خوجي ما يعني ايجو درسيت بيجن جراي فان زاروكا ناس بكن يعني جبو خاطري فان زاروكي هاني جمر بفن يعني ام فيجن جيلك نسلكي خوشك و پیشیوانا ما مثلا استقبالا ما لازم ام قلق جه بدن زاروكي خو بين خدای تعالى دبي يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم خيانتي بخدا و پیغمبر نکن خيانتي بامانتي خوجير نکن ازاي ما بينات بجم امانتي هري مزن زاروكي منه وقتی خدای تعالى فان زاروكي هاني دان ما يعني لازم فان زاروكي هاني ام بالتربيه كي قالكي خوشی کمان تربیه بکن. جهر علیه دوام پرورده بکنه. بله يعني مثلا يعني جهرها أوليده. أما أولي مثلا أم حبا خدي تعالى تخن دليوان. أم خداي وان بوان بدن الناس كنن جو خدا تشكري ربي تشكري لا إله إلا الله جغينا الله بشرت إلهتنا مثلا أم حبا بيخمبر تخن دليوان. أواني إيرود سوسيال ميديا عليه بيخمبر ما افتراء ببختيات كي مثلا دري قال خورتي ما بيخمبر خنا أصلا كنت تدي خابيان تدي زند كنت بيخي تشتيك دبيجن راسته إيرو وك كرم كين يعني بيسكاده إيرو سوسيال ميديا ندسته مسلمان هذا دسته يهودي هذا دسته سيونيست هذا لازم اجا اموان زاروكي حاضر بكن وقتی سبيل تشتي ورا قداري كن باور نكن ام جرى قرآن اوان بوان بدن فهم كن هم قرآن بخين وهم معناه قرآن وقتی جو فهم بكن باور بكن بان زاروكي ما ويفن ان شاء الله استقبالا ما وقال لك استقبالك بيروز مرشي ان شاء الله ان شاء الله ما تشد فكري سرفي مثلا بله اجيب دحب اياتك بيروز سيرفيس دي بيجم ابخاجي حزكم قهاتيه او كرن او حتى خلاندن از من دلخواشن بي و ابخاجي استعمال جدكم يعني ابا فيسبوك با انستغرام با اتوا استعمال دكم فعال ولا راجي جانا 2 ساعه 3 ساعات من روجي ده مش بكارتين ما امتين ما مستا بلي سدم جوفيا خداخه كرن از ممنونم بيجا چرا قرآن کی آیاتی خدای هد بیجم özellikle ki hususiyete ki Müslümana heye özellik havi heye çiye zilletun alel mu'minine izzetun alel kafirin meriki lehem Müslüman lehem beri Müslümana xwedî şefqet û rahmetiye lehem beri kafir jî oşta hem serbilinde hem jî xwarte yani Müslümana ki vakti gubêje ez Müslümanım li gotî li hemberî dijmenê xwe xurt be گوتی خواهد خورد هیچ بکه اگر مثلا میرک هم جه عرفه تره عادت تره جدینه تره ده خبره و تیجی خواهد کرد که لپیوید چی اوا اسلامیت بیا رد که تی به نا اجی ازم اوا آیاتی که دودی امامسته دبیجه نه یهودی نه خریستیان حتی نه نبنه تابع دینی وان او جوا رازی نابن
وشاغل الهمبري في برسبا وانا بيجن إن الهدى هو الهدى بيجا دين منه از مسلمانم از تسميل خدي بوما خدي تشوت از يبكم ما مستعجر قم صدا وهبه من زمانه كي حياة جانا پیغمبر خان هم زانن احمد خانی دنوبهار خدا دبیجه السربی اوید بیجم اینستاگرام بیجم دبیجه دنوبهار خدا دبی مبشر بونه ده کس ج اصحابه بتعین قدی بچن بهشت خدای مزگینی داوان ج اول بو عبید و دیگر حرچار یاران سعید و سعد و طلحه زبیر و عبدالرحمن یعنی انسانی که خدای تعالی هی دنیا ده جنت مزگینی جنت داوی افهم ده حبن یک جوانا طلحه یعنی ده حبن از طلحه بیجم طلحه رضي الله تعالى عنه الصحابي كي محمد مصطفى بر خرط بيه بر فداكار بيه بر عالم بيه بر ديندار بيه بر خير نفاقي بيه وحصل ده حرب احد ده حرب احد ده اشترى بيجن مسلمان قسما مغلود بن مشرك دنا خدا ده بيجن ام محمد بكوجن يعني ام تشدكن بكم برا محمد ورا كشتني لو رواتي ساعات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا كشتني ابي بخله وتشقاص اوي وانا قوتي هزي وانا مذهبه تمامي اوي تيري داوجنا پیغمبر تيري دا پیغمبر میفراود به دقت دران پیغمبر شل دشکی شهید کبه لبل تلحل پیشا پیغمبر دبی برا تشتا پیغمبر نه حضرت طلحه خدا پیشاوی و لیتخن ملکی طلحه جیت کن انا کی روایت دبی اوه کی چرمکی دی من السربا ملیوی چرمکی السر ملیوی دمینه ور حاصلیم بالا خدن ایدی پیغمبری ور کشتنه یعنی ایدی امکانتنه پیغمبر دربین دبن بر شکافته یعنی مغاره کی لبل پیشکی بلنده گوتی پیغمبر نکاره خاطر اندروی مغاری طلحه انا گوری روایت دبی دیگر دست خاطر بننی کی خو لیت خوی چرم خو قد که جو مل چویا یعنی چه قد که دقه وخاكوز دكات يا محمد مصطفى برا سر بشتاو مخبا في جبرا پیغمبر خدا سر بشتاوي دكبا هندري وش كافته وخلاص دبا مثلا ابخا جانا فكري متقول قالوا تشتاق بصاب مسلمانك اوقات الدنيا ده هي مرب الفكره بخدي مديت مثلا اسماعيل حاني عين وصابو شو دياوي نخوش بو جناوي ديندار بود خسته دابو شو خانما زيارات كر دركات یکی هات زیرا گوت حج معلومات تا حد انسان تا شهید کرنی سه حفظارو کیوی تورنی و اقربایی یک کلمه که نگوت گو الحمدلله زار میجی من زار فلسطین قربان فلسطین دماغی هذا الحج الدنيا انا الحمدلله گوتی بسلمان لخواب بمقره ان تشتاوي ايرو مزن قلت له هنبري كولتور وعرف وعادات وجلناك وجرناك وماديا كفر داري برا اخواب تشيكه ما مستمد بدا زاد تشتاون داكريا مثلا خداي تعالى دبيجا ام آرا پیغمبر دا جدایی نکن لا نفرق بین احد من رسول دماغی آرا پیغمبر یعنی چه حضرت محمد مصطفی مرا میناکه سلیمان پیغمبر جی میناکه داود پیغمبر من میناکه یا سلیمان پیغمبر وقت خودی بحثا وید که بحثا گدی اقول هوای گریه گوتی او اراجا هوایی ایرو مسلمان چیکرا بحثا داود پیغمبر که داود پیغمبر دبی دمر حلاندیه گوتی ایرو دمر مب حلاندا اما ان فابریکه مزن رو گوتید نوا بسلمان آدابنا ام کیمیاسال مزن نوا بسلمان آدابنا لورا اگر افتشتی ایرو دست باطی و یهودیا ده هیه دست مسلمان آدابیا مسلمان او چه ظلمی بسلمان کن مسلمان او ظلمی لوان نتکر لورا این وقت مسلمان خدای تعالی امر رحمت که امر مرحمت که امر حتی دبی کافر زمی زکات خواب دی و خودی که نیله تشتغل ولا قاصد ديني النبى جبوتي ورا ندخ ولا وصينسا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او انسانك يخنجي خدي غازي يكيد که جبوتي ورا ندخ برات بجا خدي دین اسلامی مینا وانا غدار نینه مینا وانا ظالم نینه مینا وانا زاروکا ناکشه کی انسانه کی سوشلی بکشه اوا خصوصیت مسلمانه انسانه کی سوش بکه دبی خدای غضب لیتنه لعنت لیت کنه مسئله گله بالکش و ایرو هولد میدان ده یعنی غزه خودش ورازی به غزه اوا مثلا نزی 11 قتل عام وسويقروم وقال لك وحشتي وجنايات الورتي كرين يعني بالي ام بحسابي لكن حقيقه في ناجي بالي يعني وتمامي دنياي
مدیا دنیای بله. وان جنایت هانی وان قتل عام هانی پیش دنیای تبید بله. که و مثلا یکی وکی نتانیاهو جانی مجرم و غدار قاتل در امریکا مجلس امریکا سانکی تشکی گلکی شرف کریه جبر رادمون والشب كات خنجره يعني افينا هاني حقا عيب وعارق مزنج دنيا يعني ايرو كات بيجن ام يعني مدنيات الدنيا الدسمه دروت يعني بله. يعني في انسان يعني قارشي تمام بله. الدنيا دروت كتبه بله. ام ساده به ام حماس يدخن halbuki belki 7,000 insan araydı ve 7,000 insan masum yani hatiye kuşun 7,000 birindar و خانی و همسر و هاتیه خواری یکی جار که حقیقتا منه که هات دامسا قتل عام شيء کرنه ای خسخانه درن بدی تخمه ای مثلا دکتورا درن براوان جدن ای درن مثلا وانا خلاص کن درن براوان جدن yani ای çadırı yani mesela رفيا اجوي درن برا çadırı yani دكن ما مزنا يعني كونكوجي كي ورا مزن يعني ايرو هي ودنيا سير دك وجبوك مديا جد دستيوان ده مثلا باسن دستيوان ده افنا كسك يعني حقيقه هو خوشكاي يعني نكار بي ولا هوا افانا منتف دروات كن çünkü derevan جي او جي راستي ما مثلا بيتر بلاد من يعني derevan بيتر تاثير هي خدش ورازي كريم بوجي ما مستهرتم دبا من رخين اولي لرخين دينيا بفهم بكن ونجي ونوكي عالمي اسلام انا ونهرتم ما خذيت القران اخذت دبي ولا تلبسوا الحق بالباطل تشتاقوا حق تبيجي برين مثلا بخبره باطله وديت ناكي ولا وتكتمون الحق وانتم تعلمون هون حقات ما حقيقه وحلقه زانا حقجي نهاكا مثلا خداي تعالى القران بيروز ده انسان مسلمان را انسان باورمن را دبيجه دبي ان مرتبه انسان باورمن شهادته ان مرتبه تا مزن او ان نعمته تا مزن خداي ده شهادته انسانيه اي ليس ما دام كي شهادات ان مرتبه مزن او خداي خستيا باج مره چرا اش كافره بترسم نحو جاوش اش كافره وحاشا جي كلبه او جي خنزيره بترسم هنا كي انسان هنا دبي بل هم ادل جوج حيوانات ده بيسترن اشرا كان بريما وان حيوانات لو را خدي ان نعمتي مزن خصي برام كرداكي عالم ملاك زري دبيجا اي انسان باورمند اي انسان باش اي انسان قنش دبي اف دنيا هنا بردايا جني جخرا نخ برپال بيشتا خو ندا في دنيا خو انا جري د عشق وان بري رويان دهون ورد د حرمته وان بروريا انسان باش قنشكار دنيا دا ديني في دنيا خبر ده لا ترى بري خبده ما مستعد به بري خبده ديلدار خويا حقيقي ديلدار ويا حقيقي كه خدای تعالى يعني اف دنيا هنا جني اف دنيا هنا برداي تخسته باركي مزن دايا بيشتا خو تي حتاني كنجي بيا اباري حتى من ملازاني ببي توري البي دوري ببي ترزي ببي توري ابا هانينا ابتشتاكي راسنينا تيبي دنا انا برداي بل انا بنجي حزنا كده قاودني مقود قلت ان وشا مزن ما تشكربا قلت ان سنه مزن دستي بسلمان دابا اول تشتاكي جدا لبل جبوي مالي الدنيا جبوي سلطنات الدنيا جبوي شان راحتي الدنيا قلت اسخناخم كولا وبندستي كافره قلت ازوجم ازم يا امجي ميديا خا تشيكن امجي مسا باسنا خا تشيكن امجي او خا تشيكن لبل مخام يرو ام دفردا زا خمجينن ام ناكن مقوي آيات أكيدني مثلا ما مستوى خدای تعالى دبي ميريكي باورمند دبي جه نادا قوتنا أو إنسان سردست أو دوري خدي يعني إنسان جه خدي دوره اشترى بيجم وامري بالشتاكي بيتواد كه دبي او غرابه مسلمانينه ام بالا خدي دميناكا اسلام داتنه حضرت بلال رضي الله تعالى دوبه اردي كبردنا سرزكي گرمه دا پریشان که اوصاد به لا اله الا الله محمد رسول الله demek ki uçağa amcanın bir şey goti Müslüman bu Müslüman be yani çab Müslüman be en teslimli Xudaya bin ام بيجن امي خو تسليمي خديك بخوا بمالبات خو بزاروق خو بحق خو بحقوق خو ام بي امجي امن وقت جو ساعتها ما جو ام
وشترى بيجي او كافر مجبور سري لبرم داينه زمان تنا دانيه مثلا درama ايوب تمام يهودي كذا بندست سيدا يعني بله. من غير حد دي سائرو ما بحثات تربيه زاروكا كير يعني بله. ام وقتك بيجن قران وحديث وسير يعني معناه نائبه يعني ام علوم ديني ام اهمال بك ناخر اسا ايرو ام بيجن هناك براي ميغو تدي مهندسن بجاركي او تدي ايجو özellikle teknolojide şoğulun bahsan ne hazar mühendis ego yani envejin silaha çetkin, uçağa çetkin, teyara çetkin yani bağır ki jimre avana gelek bir kıymetin. Çünkü avana geleceğe ama istikbal ama yani güve çağa bir parzin. Yani ve çağa mesela envejin ve vatani İslami ve müdafaa bikin, muhafaza bikin mesela yani vakti mühendis ki وكا يحيى عياش هيدا اوجي مثلا الفلسطيني اوانا مثلا بمبا تشيدكن اوانا مثلا فوزا تشيدكن اوانا ايرو يعني تدي ياسين سدو 4 سدو 5 يعني ايرو بفان فوزي هاني بامكانه خو مثلا غوتشيكن اگر نوا مهندس ابونا اف جهاد هاني مبارك تشيند بو اف مجادله هاني قرش يهوديه تشيند بو لتركيا جي الحمله تشتي مثلا قالك بيروز تشيد من وان مهندسي ما يجو ايرو خبتن جو مثلا سلاح تشيدكن يعني ارتق savunma yani Türkiye tüneri gelek bana mesela peş kıstına yani evenaji gerek Müslüman yani servi ayeta kerime ve a'adde lehum mesata'at min kuvveti hazır bikin. Kuvveti hazır bikin yani be her türlü imkanı ki iro mesela vejin düşmene İslami yani hudiye çine gere emci hudiye vanabın ve em zaruke ama zaruke me vakti go بین وی سویا گو ام بجن تام هاتنه یعنی پرورده بونه کار بونه و وی زهرم امریکا بخونیم از هرم مثلا روسیا بخونیم از هرم درو و دبج مملکت خبر ده هر جبوک تربیوی اسلامی تونه جبو تاریخ خو نخوندیه جبو مثلا yani gelecek nafıkne dere mesela hazara bir milyona belki euro zaroke Müslümana Avrupa Amerika juan dixebitin jimer naxebitin. Çünkü terbiye me neditine. Çünkü livir emluan sahip dernek ettin. Çünkü imkan juara çeynekin. Yani lazım gerek emji peşiyan vekin ban zaroke zeki ban zaroke gerçekten bir kere gelek tiştatin em peşiyan vekin imkana juara çeybikin inşallah yani em behevine bu peşiya men yani inşallah istikbala me ve bronkaybe ve gelek tişte hoş bir şey yani. İnşallah mamosta. Kam kaside guhtar bikin mamosta men faşe berdevam bikin. İnşallah. Kerem ki. Abdest aldı şu karşıki camiye son. Şimdi burada abdest
çarşıya son. Şimdi burada namaz kıldım, şu karşıki çarşıya son. Aman çarşı, canım çarşı, Muhammed'i görmedin mi? Aman çarşı, canım çarşı, Muhammed'i görmedin mi? Biraz önce kefen aldı, şu karşıki kabire son. Biraz önce kefen aldı, şu karşıki camiye son. Aman kabir, canım kabir, Muhammed'i görmedin mi? Aman kabir, canım kabir, Muhammed'i görmedin mi? Şimdiye kadar sizindi, şimdi ise bizim oldu. Şimdiye kadar sizindi, şimdi ise bizim oldu. ساعت خوش مالا وابا بله هم دوام بکن ما مسته مقاودن جو بحث کر یا من بحثان نفسه کر بله. جانا هن انسان نفسوان وان تک بله. دبن بله. هن انسان جو غیبت دکن بله. ما مسته بله. غیبت گناه غیبت شی دقرانا پیروز ده گلکی مزنه و بله. تعالی جه حزناکه بله. حتی ون بهتر زان ما مسته دبیجن ایکو غیبت دکن وکو کو گوشته مسلمانه بله. که دخواد شبوان يعني ولو بله. تيغوتن بله. چما اوقاس گناه ما مسته بله. حدیثان ده قرآن پیروز ده بله. چه تيغوتن سر غیبته ام سری پیشی ها بیجن مثلا خدای تعالی özelliğe Müslümana gidip بیجه آیت پیروز تبی Müslüman چیه شو اوه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ميركي Müslüman ابا وقت ذكر خدي هاته كرني يعني وقت بحث خدي هاته كرني وقلبي وي أكذب أنا دافجة واشترى بكلاجان يا وتشيد به اشترى وإذا تليت عليهم آياته وقت آياتك خدي لسر هاته خواندني قلت خدي أحد بيجا بسوا زادتهم إيمانا ويزيدتك إيمانا وبسلمان يزيدتك أبا أم خصيتها بسلمان بيجن وعلى ربهم يتوكلون أزلخك وي خصيتها ويجي أوا چت سری برا ور سری چت به برا به او توکل خود ربی خو demek ki اوا مسلمانی که مسلمان حقیقی و ایمان باوری به خدا و پیغمبر خدا آنی وقتی ذکر خدا هات کرنی
به کلاجان چید به وقت آیت که خودی ایمان هاوی زیاد به یعنی تشتا گو خودی حرام کرده وی تشتی ناکه مسلم جام هاتنا سر سوالات بلی سوره حجرات خدای تعالی عینا آهاد بجا انسان گو غیبا بکه سوره حجرات بلی بله واشترى بيجن سورة دبي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي إنسان باورمند اشترى بيجن ضعف الزنا يعني دبي الزن تكون فلان كيس كريا دبي وان تشتا أو ناكن ضعف وان جنانا هاجي هابن تشتا تخميني بلا ناكن ولا يغتب بعضكم بعضا اشترى يك غيبة يكي نكه يعني غيبة حفظو نكن وقت قويد بيجا اجا خودي مينا قاد بيد و هم حز كن انسانه کی مری هبه هم گوشتی وی بخون ام پهمن ده پیورات به فکریتنو محقق خوجی اکرات کن سا حتی با سفتشتاد ده به غیب ابه يعني انسانه بري ود به لبي يجا گوشته بري و نه انسانه غريب طبعا امريات ده حلال و حرام ده بيجا اسمه است demek ki minani te goşte mirya bixuy wesane em de jiyana peyxember da bêjin rojekî Resulê Xwedê sallallahu teala aleyhi ve sellem de dehra gıybetê da dibêje rojekê diçe cem xanimekî xwe navî Safiye qasê zanim diçe wiraka hinekî zêde disekine jina wiya dinê navê Hezretê Ayşe pişkekî ew dibe hani dibê qisqanma yani jî ew dibe hesûdiyê dike ya dibe evî çira sakir Peygamber aleyhissalatu vesselam derdi dibe ya Resulallah dibe direng deket yani Peygamber de o de her jine xwe aynı zamanı sekini ev dibe ya dibe zamanı ya pişkeki şirine hena cara dibe şerbeta hengiv dedemin hengiv bal şerbeti bijin hengiv dedemin dibe pişke ziyad sekini cemui Hazreti Ayşe dibêje dibe belê dibe rast li belê dibe ew bejnawî kurt e yani jinekekî piştekî kurt e yek kelime yani gayb jî nake dibe kurt e hatî dibêje kurt e Hazreti Peyxember dibe rengî wî zer dibe yani rengê Peyxember digişti ve ça wî kelime got dibe ya Ayşe dibe ez son dixwim bi meznaya Xwedê eger an heka di vî halê de te bavê tana denizekî rengî denizê wî digişva اوقاتش تاكي بيسكوت ما مستيمن روجاكي حضرتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اشترى بيجم بالصحابي خو دچنا سفركي دچنا سفركي دوي سفر دا دبس ما حضرت عمر حضرت ابو بكر بيجا يود بي قهوتي ما سبيتنا يعني ذخيره ما تن ام بنان هبت شتبي ربخون تنا دبي جا كستنا تبيشني جام Peygamber aleyhissalatu vesselam cemi çehbe branek jmera bişne ana mina qatıq mina şir mina rum tiştek yani öyle وقتی گوساد به حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دبیجه یو دبی کوله من خوی زاب حس که کوله کی هبیه بلکه هی رازا بجی دبی کوله مش خوی زاب حس که بلکه هی رازا بجی و اشترا بجم ور حاصل دچه گازی کولت که دبی هر جن پیغمبر براج مرا انا کی ذخیره بینن اشترا بيجم ابا كولا د چا جام پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوش اسناد خدای تعالی ویتشتی به رسول خدای د زانین د بیجه هرج ابو بکر و عمر بیجه ارزاقیان هيا ذخیره برا وی بخون د بی بخون کولا جد زبرت بی ولا پیغمبر گوت ارزاقیان برا بخون اشترا بيجم ابان بیتنه یو اما پیغمبر چا گو امانا رادبن تین جمع پیغمبر خودی دبی دی با ما قربانت تبع یا رسول خودی تا ها گوت چتگی جمعتنه دبی نه دبی گوشتی مختص بخون یعنی کولی دبی گوشتی بخون چونکی تا غیبت وی انسانی کر تا علی وی انسان خبر دما مسته گلو جام سوری کی سوال حاج بکن گلو امریکا خوددار بی انا زیاد رازا بله رازا خو غیبت او ما مسته غیبت او گود انسان اک دات تشتکی هبه خو هيا مثلا ناوی میرک احمد چاوی کوره موسی حساب کن احمد ناوی چاوی کوره اشترا بيجم تلبر احمد بيجي احمد كور او چابه بخیده وصانینه تخیده زوروی چه لو اگر تبي بتشتي لبشتاوي بيجي البشتوي بيجي احمد كور او بغيبت يعني تراست بيجي تشاوجي كوره لبر السدم قلت تشتغل باري بيجي بشتي بيجي خوشوناش غيبت او ايه دني افترايه ببختيه بله ببختيه اگر قلت تشتغل احمد ده امي تشاوي كور ناجي تبي احمد كور
وشاي ببختيات افتاد بس افتاد دوج احمد بالك سير كلامك اشترى زي السيدة ولا تدخل Ne mamoste mesela veyaji meraktıkım tegot ya oktamış pişvanla bejin Ahmet Ekkor kuporbe. Beli. Mesela hene insan jiş xora fetva andartın yani Beli. rasta ne rasta nizanın. Beli. Ya ihtimal ki mazın ne rasta mamoste. Beli. Dibejin oktayın bahsa insan ki bakın bu nave nedin nave gıybet. Yani şaşe ki mazın nefse mamoste un beter zanın yani haberdin de nav civake de mesela nave ev insan nadın dibejin nave nedin nave gıybet. بالي اوج اشتاق بشكل راس يالنز ما مسات تدبر اشتاق مهم هي انا ما بس ما دا جواكي كريا ما مسا بله. انا كا حديثا بيغمبري خديها صلى الله تعالى عليه وسلم دبي لا غيبه الفاسق انسان يقول فاسق ما غيبته وتنه يعني تشتاق يقول فسق وفجوريه فساد بك تذكاري البيشي او نتيدا او غيبته وتنه مثلا بس ما ديتكم بله فردانا انساننا مثلا اینا مینا مدیا جواکی ده مگو آقا پیسن آقا هانه مثلا اوا فسق و فجوریت yani tişteki ne baş emdetkin hole aslında nasıl mamoste? اوا غیبت نی Veya ne gıybet? نه جا خصوصا ده پیغمبر دی خصوصا دنی جابر رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم ام بیجن روی انسان و گتستگی پیس کری بجی نگوت یا تکر ت اوی میری کریه جیت شتانر کنه گوتی افت انسان وی تشتی بک خرابه شما قومك دولايلي ام بيجي شيتكن يعني نبي ناف ندايا يعني نعم ندى بالي راسته يعني مساعدة وهبة مهنكي سر غيبتي Kerem ke mamoste. Kerem ke. يعني إيرو براستي دنابا قلي مدى نابا مسلمان هذا يعني أن جنهيجو بلا بيه وأم مبتلانا بيه وأم خنا بارزينن خما مجنين خما مجنين أم شخرا قالك فتواجي بينن يجي غيبته Bele. يعني زلامه ما بيركه ما خورته ما خيزه ما يعني علمينا فينا هاني وكهوي يعني تدري تنام دوبخ يعني ور يعني تشكي بيه جنهكي مع السف بيه رحت يعني إمام غزالي رحمة الله عليه إحياء ده يعني غيبته جنهي كبائر حصادك سري جنهي كبائر بيخمر قلت حفظا خوشوان بكن Güneye kabahır çiğ mamoste. هري مزن Her imazım. يعني جنهي هري مزن يعني تري الشركة بخد تعالى نحقية إنسان مثلا ربا فائزة مسحر بازية جو إنسان هر باز سحر بازا فعل جيات دي فناجي دنا ملتي مده ببختية من الإنسان بكن يك جواني مزن إمام غزالي دبي أفجي دبي غيبته يعني غيبات دبي çünkü yani vak Seydacı Kerem ker yani tu gıybeta insan ki diki go ev insan tede mevcud be ama dikari hene naxwazet tu vitişti hane jer be gıyaba vide vakti tu tişki jer beji mesela ev insanı hane rahatsız be vakti turbali beji ve rahatsız be baş vici baş gotnayı tu biki ve caret bibihize ve rahatsız be naxwa evena hane bir dibe gıybet يا قاتي قلت يا رسول الله وقتك تذهب واز بفيجم قلت يا وقتك تذهب تبفيجي افغيبته وقتك قلت تنبت تبفيجي فقد بهته تيجا بختيجي ليكر او دها جنيه كبائر يعني براستي غيبت او قلت انسان كي مثلا نقصانيوي تبفيجي كيمانيوي تبفيجي تعيبي تبفيجي عاري تبفيجي يعني دي إسلامي دبي ولا تجسسوا جاسوستي هفدنكن جاسوستي شيء تلبي عيب وعاري إنسانا نجرة يعني إنسان أصلا وقتك باقل به عيبين مرف تيرا مرف ذكر مرف الخوا يعني بوقفة مرف الخوا بنيرة قال لك كيمانية مرف جاي إنسانا بيترن والله Ne mamoste dibejin. أما تجار إنسان عيبين خوا نابينه Bele. بس عيبه ايه حوالي خود بهنا نابي زي خو بقهرن غير اف قال ما اف انسان ما غير بقهرن لما مصد بيجن Müslümanek idin şaşık bu bene dve hişyar baka yani. tabii إيقاظه İkaz baka nasıl yani. أو تبليغ ما مستحيل أنا تشكي جداية يعني اگر مساعدة وهذا مثلا سيدا بحسب سوري حجرات كير Bele. دستوري حجرات ده حتى هن كان هذا سوري حجرات دانية يعني علماء ما يبري قلت سوري أخلاق سورة الأخلاق خذي مسلمان يعني الفجي از جارد بيجم
yani خوشکه ما برای ما گوداری کن سوره حجرات سری حتی پاشی تفسیر او معنا او برا السر بشغلن yani. Çünkü sure حجرات براستی مدرسه که سری خواه yani. Dedi gelek dersu ibreten seri de gudbe ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedey illahi ve rasulihi vettekullah. Mesela دبي بيشا قرآن والسنة نكفن يعني نفسه أخوة هوا نفسه أخوة نغم بيشا قرآن والسنة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام دسبيك ورا يعني خطاب من هذا بس هذا بيجا دبي إنما المؤمنون إخوة مؤمن برأي هفدنا فأصلحوا بين أخويكم دنابنا هفدنا دنابنا برأي أخوة السلحي بكن في غيبات سلحي خراتك يعني كما غيبت özellikle yani harabet çünkü gıybet hakikaten yani dedikodu dibe sebebi fitne nabine insana ihuveti biratiye harat ke yani يجي مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني قال مؤمنا برا هنك جوا حنك خوا بهن كانك كما غيبت ديك çünkü حنك خوا بيتك أصلا يعني دروي مثلا برا بيرجي ولا نساء من نساء برا بيرجي حنك خوا بهفدونكن خاصة نابنا بيرك هذا يعني أبنا قال لك جبوك المالنا يشي وان كاري وان جتنا ووقتها قلت تربية قرآن أجنبين مثلا حديثي بيخمر ناخوين سيارة بيخمر ناخوين يعني كاري وان قال لك جارة بهيز يعني عيبه هفدو عاري هفدو بحثا خوي خد كن بحثا خوشكي مسلمان دكن أبنا جنه كي كبارة قالك زلامجي زلام نمانه يعني هر طبي فساديت كن هر جي başkotun dikkin إذا مثلا دبي يعني تشتيقوا إنسان تاجون الغيبات تشنا إمام غزالي رحمة الله عليه دبي جا مثلا يجي وقت غيبتا إنسان كي تجي عاجز تخازي مرامي خوا إفاب كي يعني بيجي مثلا بحساوي كي تبرجي عاجزي إجت مثلا لبالة تنكر تشكيب كي وقت الغياباوي بحساوي كي دناب إنسان تويدخي وتعيب وعاري دبيجي أبنا gerçekten أبنا قال جناه كي مزنة يجي حسد مثلا خدي تعالى قيمتك داية مالك داية نعمتك داية أنفجن علمك داية يعني معنا يعني عسى نتعلم له أنا مثلا ما مستهل نت ما مستهل يعني تدخيل ناب إنسان ده أفجي يعني بعث السبب الرئيسي جبو خاطري قلت جيت حسدي أب حسده هاني جي إنسان وقتي جو براستي وقتي جو باقل به قال جي إنسان نحسده دبي ما شما أو تقسيمات خدا كلية تجينا راضي ما تكلية يعني خدي تعالى مال داي خدي تعالى هنيك إنسان مثلا ده دلال شكل ده مثلا أنفيجن سبهي شكل ما خدا داي خدي تعالى مثلا هنيك إنسان علم داي وان تبي إنسان شغلي نجي شما تجي تحسدي يعني قيت تقسيمات خدي تعالى نرازي بيخمر دبي حسد وإيمان بقلب كذ نامن يعني يا يك زورا يكيد به دبي يعني لا يا إيمان زورا يدبه يا حسد زورا يدبه بيخمر قلت يا حسد صلى الله عليه وسلم خيري إنسان دبه چاوا آگر پوش شويتينه چاوا مثلا دبه حسد جي إنسان حقوسي خيري دبن بس كده يعني مثلا وقت إذا هذا كان أودي هنا مثلا دبه إنسان حنكي خب إنسان دكه وقت بسكاد جيماغو يعني خباش دكه ودبي حواله من نباشه لو ما غيبة تاويد كه مثلا جبو إنسان بكنن جبو سر إنسان بكنن مثلا جوا كده تري بحثه كي كده حنكي وقت كه وام ملاد كنه حال بكي في إنسان الدنيا غيبة تاويد كي أجر ببيزة تنافي جوات تأوهتك عنديه تا مثلا عيب وعاري قلت تنخشي قلتيه بنيتيد هاجي ها ديسي جناه كي قال لك مزنة وحقارت يعني مثلا دبي مثلا فيجن insanı bakır gerçekten gerek hafıza hoşve gıybet bike. Seyda ayet kuan gerçekten alim bejin çima Xudi Teala yani şibahan diye goşte insan goşte birey xwe merab ev. Dibe eğer jve misale ve numune ki daha mestir tişkide hebuna daha vahimtir hebuna ve Xudi Teala bahsa bike. Yani bir fikir yani tu mesela tu deri goşte insan ki birey te
تو داری گوشتی ملیتی دخوی تو بساقی نکاری بخوی یعنی یک طرح مثلا تو هر گوشتی بخوی چاوا مثلا ام بيجن تشبيهاوي انساني بوان تدي وحشي اورماني تدي وانا saldırgan demek ki ev insan bukası vana pis yani vakti gidere zirar de insan ki gıybet tavid ke dedi kudiya ke Kudiya Teala loma afteşme lazım insan فهل انتم منتهون ما حالهم دفجه برنامج غيبت هاني جوي غني هاني لازم المسلمان دفج غيبت برده دقرك خبران نفسه هناك جبو نفساوي كيفاي جار هاي تبي انسان جبو فيناج غيبت تك يا تبي اصلا تدي ولاي كاتيه سريوي تبي خزينه هات السريوي تدي رابو شاوكر ولا قزاي رفيا لا جناه بولو اما تربيه نك لو ما قزاي رفيا مثلا يعني كوري مثلا ولا بيا كوري بيا مبتلاي اسرار ارويني يعني اصلا فينا غيبته يا حيفا ويا بيتشتي هاني هاستري اصلا وين ود بيوا كوري ما بيسه مست وقت بويرك قومي دورا مدد مالبات دد ناف جواكي ده وقت بحثكن يعني ارمانجا مثلا نه فساديه نه پاشکوتر نه غیبت از بجم هنگاج دبا غیبت اماج بليه يعني وقتيگو برا مثلا تو مرحمت ليت كي هرب دستي بقرا هر كامل چاو كوريته تداوي بكن هر مثلا چاو قيزاته ام تداوي بكن يعني اولادي تبع اولادي بريفير مثلا يعني بحث مثلا بحث بكن هناك نخوش كثير مثلا نحوجي تلبا انسان بيج هر باني بهفدره به اولادي تجيك اولادي منه جيراني ته مرفي ته دوستي ته امثال يعني مثال دبيجن يعني هر هنگي وقتي قصوري كي هبه اوجي دخوازه وي قصورا هني چي نبه هر بالي بير بشغله يعني دبي ان دوستي ته راست وقتي خطا که تدي خبيرته دبي في خطا هني نك لبات تدبيجه اصلا ايجو خطا تشتر نبيجه نخبالته او ندوستته وما قالك سروك هنا مثلا ايه دوراوان ايه دوراوان نباشي ونابش سر دويت تو باشيت كي اوج بقى ناز باشيت كي متدين نباشي خد دوام وانا وقتي جو نباشي وان تخين بيراوان نلبا خلكي بيج نه فسادي نه مثلا فتني براستي هرن في كامي چاوا في بسگريگا هاني امي مثلا سراس بكن امي چاوا فيناج اورتي راكن يعني لازم بمرحمات بشفقات بعدالات جريك هرا بالنصيحات ديني من ديني نصيحته اما وقتي قلت تشباش قو معناه تخيراوي ناخواز يعني ما وقت مثلا ام ناكم باشكوتن ام دناف جواك يدنا مثلا او تستمع مثلا تبعث فرا اولايكي بك تبي اولايكي هاي تبعث بك او خيباتني خيبات تبعث الشخص كي نباش بك تبعث الشخص بك او تشتغل زوراوي شخص هره او خيبات وقدر اولايكي تشي تبعث اولايكي او تستنافه لما وقت البال ما بحث بكن ام تشبكن وقت البال ما غيبتا انسان كي بكن ام تشبكن مثلا فناده انجي تجوير ترتكي انجي تبليغي بديوي بين كبيستي نوع إيقاظ بك. أبا زار أو بيا سيدا مامستا أبا مثلا غيبات بلي جناي كبارة بخودي اشترى بيجم لانز زاب بسيط بيا يعني زاب خفيف بيا مثلا خدي رما خليك ما فايق ما تقول يعني دقو يا دقو ام اوي مثلا ما قاسم دا عالغي دا امي زستاني ام شخوا دنوا گوندا شركي درخ شركي هبدو نو كجن ها بجود شما سمري هبدو دكوجن ايدي او حتى بهاري تيرامات كه يعني حتى بهاري دا غيبات يعني جيرات بها من الشربات يعني او تشتا حرام جيرا خوش تبه مثلا ام لهمبري بينا يعني وكدني مثلا بولايك هات اوتي بس ولايك او غيبات ني شو كيف اخو فساديه درتخن يعني طيب درد خاو بو خبادش خراب يعني بلا درد خاو مامست اما مثلا هناك جناي اسلامي كبار حقيقه مذهب بچوكر يعني البرما دي بسيط بنا مامست گوداری کریج مامست گوداری کریج ای وغیب بله تبي اورتاوي يقول بات بحثاي كده حرام في تشتي هاني امنك جمر بحثنك يعني لازم حتى واجبه فرض لسوي انساني يمربي غيبتي غوداري كسلك نقرا غوداري نك وقت غوداري كي وهلا كيف جهات او جي نقرا بير غوت او خا عيني وي غنيانت كي اورتاغي هفدنا مثلا انسان راس شيروفناكم تنز اتخوزن فيج مثلا غيبات اصلا نب زمان تنيش انا زواياج بصال كان مثلا غيبات مثلا بوالي لكل همزة لمزة
قرآن تدي سورك بحساب دبي ويل جوان ربه يعني خد تعالى وقتي ويل عذاب جوان إنسان ربه قلت تدي إنساني اكتي باوان وياخد إنساني كيفان جوار ناي مسلماني كيفان جوار ناي يعني بإشارتها مثلا بإشارتها تدي مثلا شاو كده تقول لي منير تدي بتشعبها يعني حنكي خبيك يعني بحركتها بهرهانجي بتشكي وبتشوك دخه يعني أبناء بخوجي أبناء غيبته لازم إنسان مسلمان نب حركتها نب إشارتها نب شعبها نب دستا حتى دبي مثلا غيبت وخد ليه خد درباس يعني هالشيء خد درباس كده قلبي خد غيبتها بقلب جهاد قلبي مثلا درباس ما دبي مثلا فلان كاس هاي جرك افتشتي هاني نكفى بالامره يعني والله ما وصل از يعني از بنات ديني ما قالك باقجه ديني ما بس هاد نيت ده بله نيت بس هاد نيت يعني نيت جرك بر باقج به تدي اخلاص ان بيجن يعني وقتك بس دبي جرك تو خرابيه نخي قلبي خوجي جرك تو مثلا غيبتي نخي قلبي خوجي جرك تو فساديه نخي قلبي خوجي جرك حبا انسانا بيغمبر دبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ابناء براستي يعني تديد بي براتيكا وهي يعني عمليه اواه تطبيقات وهي حتى تشتي تشخر تخوازي جبراي خوي مسلمان تبع نخوازي تنابي مؤمن يعني خرابيات تشخر نخوازي لازم مسلمان تبع نخوازي حتى انسانيت تنخوازي gerek em bu hazır mesela insanı gayri Müslümanız. Gerek em khira macma mücadele peygamber temne ebu. Yani peygamber dugo bira insan her cenneti yani. Ma cennete Huda Teala hak ve filan ma şeten ere. Bira insan her cenneti. ya vaktaki ahire yani ama çava dileqa اوقاس باقش بهلن yani gelek başta bejiyle yani. Vallahi beni tişte yani insana kharatken en tişte iro mezin تديد بدنيويلشمه بله ماديات مقام موقي ازي بيش كبم يعني انسان وقتها صرف دردي بهربه وهالشيء يصير برا ومنفعته به درد دنياي مثلا صرف دردي يصير به ازي تشوا ازي مثلا مالي خو زيده بكم ازي تشوا مقامي خو بلند بكم كرسي خو ازي دها بتر مثلا بيشخم بان انسان خير دوان تنه يعني وان انسان لازم gerek ahiret bir fikrin. Te roki, te bimri, te hari qabri, o te mesela ve asti ve ev sari tehara, ev çavi tehara, ev zamanı te tuhakot iştagli ve hara, ve ev gühe tehara, ev makame tehara, ev yani kuşkayat tehara, bedevitiyat tehara. Tiştigi namene. Tu ameli khadmen. Yani insan vakti mecai bişugla, akli bişugla, براستی بيزيرو كهرم حساب بدون خذ تعالى من إن الإنسان مثلا يريد أن يفجر أمامه دبي إنسان دخازه بيشاي وكريبه يعني إنسان أهل الدنيا sonsuz hürriyet etkuazı. Bir çı harabiye bakın biraz tu peşya mı neye girdin yani. Ji mesuliyeti direve loma mesela vant işte hani mesela güney hani mezindikin yani. Vakti insan yani bakıl be mesuliyete khuzanı be o baveriya o khuda o roja ahireti hebe vallahi hakkası harabiye jnake o gıybete jnake o mesela insana büçük na peygamber gibi yani kefa bilmeri ismen yahkir akhawul müslüm. Günah besi insana dine şkab çüktür beni. İnsan yani alemi gibi kun ardan ve art ve toprak liyen bidfik الورد جبو çiçek تدشيم فين يعني وقتها حتى مرام نم توازيبه سيدا آيات اخوان أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين لهمبر مؤمنة مرام قرام متوازيبه أخلاقي مرام خوش به از كيماني كي إيرو دنا مسلمانات قلق دبينين مالسف
selam el hevnakin ya. Tu derid beron ve selamu aleyküm avaltet nere. Slava Xwedê hevduna. Yani gerek zilam pirek kid berke şu gerek selam ki ev selama Xweda go selam yani mana emniyete mana rahmete yani adbert derbazun tu zararj min nameni Mama Staroke ki müminim yani. Rojak ez zarok bûm hîn biçûk bûm em ez diyaqam lo em dirê de dimeşiyan بدي ولو بريكك مسلمان يعني مرف زانو ولو قرتيه او كه بدي ديام جرى قول سلام عليكم ام جوت عليكم سلام وام درباس بم بدي از دياخر قوتم ياد او كيه تو ناس تكيه از ناس ناكم كي جيرانه مي حوالته كيه تي بيرام ديام قوت قيزام اوجي مسلمانك وقت مسلمانك بين ام جرك مسلابا بدن هفدو مثلا از نظام بومكو مسلمانك كو هفدو جي ناس نكه دفكو سلافي بدن هفدو يعني مثلا زارو كتان يقولوا برامن ده ما يشين على من عرفت وعلى من لم تعرف الناس بكي ناس نكي سلام عليك سلام محبتي شيتك سلام دوستانية شيتك والله از ناس كم يعني سر ادبر شو سلام ليكي للمارديني سيدا بنا دوستي هف يعني sadece سلام ليكي يعني ما ناس كنا عائلاوي نا كسي يجي يعني وقتك تجدل بالصاممي بدرستي سلام الانسان بكي تيفي دوستي إنسانا ولازم أم سلام الهركس يجبكن حتى أم الفلاج يجبكن جوا ما يجبكشن إسلامي أما يعني إيرو أم دبين يهودي سيونيست فانيجو إشغالجينا فانيجو حق وحقوق إنسانا ما في إنسانا إخلال دكن خراب دكن ومثلا إنسانا دكوجن أم جوانا أم البته أم سلام الوناكن لبالي وكيدن يهودي بجي فلا بجي غير مسلم بجي شاندامة ده هي لا شاندامة صجي غير مسلمات يجي غير دينه ما ديني سلام شاندامة ده جي هي يعني سبحان الله من نابي إسلام من دينه ما ومثلا نابي مجي مسلمانة الحمد لله بني إسلام مسلمان وسلام يعني ومؤمن إيك أمنية ده o iman binere o iman evci emniyette yani güvence emdin hevdi vakti go mesela dibe imanavi insani tünne go eman per tünne be dibe ev insani go eman per tünne be nara cenneti ev insani vefa per tünne be nara cennet yani İslamiyet tamamıyla hoşiye huzure ve rastiye yani Xuda Teala مجبور اسلام هانه محروم نکن. ساعت خوش ما مستمع که بخنا خبردن بخنا خبردن موزیک گوتار بکس قصیده یک کرم کن. Derdime derdi giran Eşkime eşkı dilan Derdime derdi giran Eşkime eşkı dilan Düyicime ra derman Ya Muhammed Mustafa Düyicime Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Canım eştera feda Ya Muhammed Mustafa Rahim eştera feda Gelekte da cefa
جبو يمتي نبي gelekş de da cefadi Jibo ümmeti nebi Ümmet işte rafeda bi Ya Muhammed Mustafa Ümmet işte rafeda bi Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Rahim eşteraf eda Ya Muhammed Mustafa Canim eşteraf eda صلوا على محمد عليك يا جان أحمد صلوا على محمد عليك يا جان أحمد عالم رب رحمت يا محمد مصطفى عالم رب رحمت يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى رحم اشترف فدا يا محمد مصطفى جانم اشترف فدا دردime derdi giran Eşkım eşkı dilan Derdime derdi giran Eşkım eşkı dilan Düyücüme ra derman Ya Muhammed Mustafa Düyücüme Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Canim eşteraf eda Ya Muhammed Mustafa Rahim eşteraf eda ساعت خوش مالت آوا گلک سپاس دکم بله ام دوام بکم ما مستشتب پرسم ما بحثا غیبت کر بحثا ببختی کر وقتام غیبت دکن وقتام ببختی که تدخل استهناك كان ام حقي او انسان يجد خدنا وسما مسته خدا تعالى جد بيجه بجرمين حقيقيه نين هم بري من او جي گناه مازنه دو قرآن پیروز دا چاوا در باس به ما مسته خازم پیچ که سروی مسئله جي بسکنم وقتام جي گلک نما بركم برما خو بقدم سری پیشاوی دا دهب نقطه مهم هبویم بیجن مثلا دنیای دا امام مودودی وی سوزگی خوشه با آیات قرآنی دبی دهب میکروب هنه دهب قلیر هنه تشتی قلیر گمرد که یک ابا قلیر نوا مالت دا یک ابا قلیر دربا یعنی قریجه دربا بله گمار دربا ناکا گرمایی و قلیر مالت دا زرار دیدته بله مرد کارم دالی انسان باشقه مدالی بوی نکن فقط هنه کی گمار هنه لدر و زرار ده انسان دنیجی
Dolayısıyla yüce çay Müslümanın ra çi lazıme peyvist evi qelir û pîslika derva bixeline xelas ke. İşte gıybet qelereki dervaya. Qelereki dervaya. Hasudi qelereki dervaya. Tezraya di çevra xoya, topluma xoya. Direv qelera dervaya, topluma xorat ki. Hatta درها حسودي دا مامستا ما بين نقطو أو جد أواتها هبوا لما تبيجم دبي ومن شر حاسد إذا حسد سرع أولاد يا ربي تحفظ ما بك الشر وي حسودي قد أثناء حسوديتك أو حسودك حسوديتك دوي أثناء دبي يا ربي تمش في شر في إنسان محافظك أو قابيسة إجا عالم تبيجن شرات بيجا وصاد بي لورات بي حسودي تشتكي وصا بيسة تشدي كي بك تماي مال خبده تام ملكي خبده تام او انسان بسويش تحسدي بك تو انجات كاري خبده بارز خدي انجات بي عربي تم خلاص كي باشا چارتنا ام هاتن سر حق عبده ما استشقاق قرآن بيروس تمام الهدف وارمانجا او حضور انسان سعادت ويا الدنيا واخرت تميم كه بله واشترى بيجم وقت قلت في هذه برجع او حق تشتي امر وفرمان القران ده كان تمام حق وحقوقا حق وحقوق مثلا عالمي ما سيدا وانا دبيجن مثلا بيجن قران الكريم قران بعض چهار تشتات يعني چهار جوري هنا یک عقوبه اعتقاده يعني بعض ايمانه یک بعض معاملات که یا بعض مناكحات که اشترى بيجن او عقوبات ان بيجن حق وحقوقا حقی خونه فکر جام بیشتر حق عبدی تبی چرا رانا وصینه لور اوام مالیه خدای تعالی دکاره هنر کی تشاجی بپارزش حقی خود ترمیج نگل خودی تعفود که فقط وقتی حق عبدی کی خواهر حق عبدی کی خواهر گویی او عبد او که او عبد گویی تخلاص که او اجتماع بپارزه حقی خود ببره ما مستا اجا اویجی با ام بیجی تشتکی بچود بینو گویی امسا بچود نه حق وحقوق چیه مثلا ام بیج سرکه کی دولت کی مال دولت بخواه او حق تمام انسان های مثلا ام بیج از مختار گل دکیم میچو حق گند خار او گنی وی گند تمام سیم ده گوت لبو از خواجو گندی تم حلال کردنی مثلا ما مستسمع حاشا انسان کی چو زنا کی کرد اوا دغرا حق حقوقی میری که دنی چینه میشه خنجه گناه زنای حق عبدی جد خواه حقی قولیش خواهد لورا وار حاصل هات کاری وصا برفرایی بکی تشقات بيجي بیجه مامسته تجي حقی قولی خلاصنا بيجي حقی عبدت نکاری خلاص کی برکی هزار آیت هنا دل سربان مثلا ام بيجي غیبتی حقی عبدی وصاینه سیدا فسادی حقی عبدی قول حقی غیبتی قول حقی لكن هيك هذه مظن خد تعالى جي حسناك اجيك شوانا نفس ما مصطا يعني ان مزن اوه خدي الشكا خدي ان مزن قول حقي يعني ناعفو كرني بالي قای خودی نکار عفو بله خودی کار عفو کلی بله چقدر ام بیشن هاتن چوین رابون آخرتر اشترا بیشن چیت کی بکه تمام ده حقی قولی هی حقی عبده هی ده مگویا غیبت کی حقی عبده يعني خینجی گونی غیبت گونی اوج تفاسدید کی حقی عبده تدراوت کی حقی عبده تمام قول حق جبو استادم ده حتش او حق هي خدای تعالی ده حق مهم اوه از تزادني بما مستوى سيدا هبه يعني تدي آيات القرآن زلزال باشا سوري زلزال بي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كي بقاسي مثقال ذرة خيري بك وبفينا كي بقاسي مثقال ذرة خرابي يجي بك شري بك وبفينا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جمرة دهر موزيده يعني نمونية örnek şahsiyeta Peygamber Aleyhisselam dibero ki Resul-i Ekrem ashabi خود برسد به مفلس کینه مفلس یک تدی iflas کرنه yani bu ama işte bir iflas iflas idbe ya Resulullah olad be muflis elbama yani ego dini zoray birine o dinar dirhemi yutun perevi dedi hambervi dini yutun o mesela tiştik namaya o dinar dirhemi yutun hem jüyird bejin muflis debe em muflis dünyayı haya ama muflisi ahireti Peygamber debe roja kıyamet ete huzura Khudi Teala debe ilmeşkiriye روجی گرتیه چه حجه زکات دایه صدقه دانه گله خیر کرنه اما جاره دو مفلسه چما دبی چنگی وی انسانی هانی
چیری خلکی کری غیبتا خلکی کری خونا خلکی رجاندی yani zulm kiriye hakareti kiriye ve insanı hani yani خلکی دایه de herkes de hakkı خود خواست غیبتا کی kiriye mesela dedi ki hakkı min Khudai Teala jib misqal zarra yani hak البال وان نابه yani hatta da ayet dedi misqal zarra çüktür ve mesir şehad yani jib çüktür ji Khudai Teala yani da meydani ija yani dedi herkes hakkı dedi jid istene Khudai Teala çetir zane ve çava hakkı van bedwan dedi ya tu khayri namen tu khayri namen yani gerçekten roja kıyamet roji gelek girane yani belki insanı mesela ahireti fahm nekirne vallahi mesela ahireti enfam bikin em hakkı hukuki insana ihlal nakin yani demeyece hin hak lehane o khayri nama ne mejavi ma ne rojavi ne zakatavi ne hacavi ne sadakavi işte Khudai Teala gibi hakkı herkesi bir zaman debe vane detten Khudai Teala ja günehi van tabi ser günehi إذا جبوك أو جبجين حقيقة خير نمان يا جاو جنا أوينا مفلسة يعني وقت جاو جناي خلقي جي خدای تعالى طابع سر جناي في إنسان هاني تمامين إفلاس نمونا كده نيجي بيخمر صلى الله عليه وسلم تبي جارك الحديث أخذ بيجا شهيد تمام جناي هرتش عفو دبه تبي يعني وكمان ثانية كناسك جبريل أمين تدبي يا محمد شغيني الدينا رسول الله دبي شغيني الدينا أصحابي تبي قدريت كن يعني دبي أنها جبريل جمرقو دين عفونا بن الشهيد مال خدايا جاني خدايا يعني أنت شيرين البردلين مرمانة جاني مرف يعني أفينا دريا خدا دايا يالنز أو حقي إنسان دبي جار دبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر انسان المشک لسر صحابی خل مشک پیغمبر لمیجا لسر یکی نوک لمیجا تری هرهانگی ملاکی عالم کی پیغمبر یکی سر انسان کی المش بکن خدای تعالی بکسری عفو بکن جیر دعات کن یعنی پیغمبر yani دقات انسان دشان دگو دینی هیتونه وقتی بگو تا دینی هی رسول الله دگو سر بری خل مشک حتى تبي روكي ورقو بيخمر وقتي جو سر بري خل مشكن دبي دلي صحابي بيشوتي يكي جو يا رسول الله ديني تاعيدين من امات خوازم تستلمي جايبك واگر تو ديني استلمش بكي تو كفالات ديني بكي بيخمر عليه الصلاه والسلام جال ميجاويك يعني اگر نحق مهم بنا حق انسان حقوق انسان پیغمبر خدا پیغمبر کائنات özellikle de vakta mrene de vakta şehadet de hak vasi bala insana dakşan yani lazım merv yani tablu hakkı insana nara ba Khudai Teala İza mesela men tagibeta insan ki kiriye تجاوب كي تبغي غيبتها حزارة إنسان حقا زورة يعني تهاري بالي ولا ما مستم غيبتها تكيرين تشوج يكيرجو إتا غيبتها حزارة كي تشاوري با حزارة جوان بفيش يعني وقت ناف أما إنسان جرك عند في مجال ده جارة التوبة كي نسوح بك توبة كي نسوح شيء يعني توبة نسوح أبا جو إنسان وقته جو يا ربي يعني إيدي أنما في تشتيتك ودفجي برده يعني دفج بفعلي خو برده يعني غيبتي تمامين التربكة وقته جو توبة جو نسوحبة لازم أجرك تمامين أما حقي مالي هنكا خواليه يعني هر بفجة من مالته خواليه أشتا مالته يعني وقته جو مالي هبه جرك مالي إنسان أبدا شو مثلا çelaka أكيد دزيه بس أفجن İyice gerçekten insanı hani mesela dizya vak seydago dizya devlet etkiliyor yani dizya kamu etkiliyor ama mali insana tava etkiliyor. Öyle ve her ker veji yani loma gelen menafka pır bir parazin menafka. Ama sohbetime pırnama her daima masa teç veji gotne teç yazanım. Ayete ki bu konu musta diye xlasını belli hacı hemme.
بله خدای تعالی بجه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دوی مجهر امتکی پیغمبر رشانده هر امت پیغمبر هر امتی رشانده بله جبوی چه ان عبود الله و جبوی عبادتش خدای را بکه وجتنی بالطاغوت حیفا حزاخاش طاغوت بکه یعنی شیطان و ریع شیطانی بکه فمنهم من هدى الله خدای تعالی هناك آنی هدایتی و منهم من حقت عليه الدلاله هناك خدای تعالی برنا دلالتی مهم فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين للرؤيا أرضي بنيرن كا خدای تعالی أي قبان آيات خدای دراو درخستن عن إيمان ناكرنا خدای چانيا سريوان بامستا بله اب إشي أتشتام دكين دبا فلاكتا إنسان عجيب مثلا نوح پیغمبر ملتی سدم گو پوتا تاپوش پوتا بو خدای تعالی بره فلاکته مثلا شعیب پیغمبر د ترازی داد ölçü دا حیله خدای کر خدای تعالی قومی تبره فلاکته لوط پیغمبر د فحوش دا کرن او ملتی خدای تعالی تبره فلاکته پرشن صالح پیغمبر اواز مهمه د غرور و کبری دا خدای تعالی بره فلاکته اف توجی آیت بله خدای شی تلبینه خدای شما گشال هبنه ما مسته مهدي برنامج خو بقدم ما مستقوتنا كاتي بداوي جيب تكاري بيجي والله از داوي ام جاردن سپاسیاوت کن و به امکانه هانه دان ام جه گله خورد بیجن yani ev günahı go kebair o buna yani bela buna yani buna yani fitne de nav Müslüman nav mede lazım em hifza xoje bik fesadi çiye evena ne gotu fesadi gotna yeki bi jekire وقتی تا گوتنا برجه یعنی معناتی وان بره هب برده هبدو يعني خذي زمانه ما هبن استاذ بنا قال لك ده قصيده دقيمه معايا مع مصطفى تكاري يعني مثلا فرقانا بين غيبت وقوي وبهتاني يعني غيبت ما قلت بحصايه كيف كي تذهب تلباشاوي باش قلتنا يبكي اجا فسادي نميمه بيغمبر به فساد نار الجنه فساد نار الجنه تو مثلا دو انسانات شر کرنه تو دری گوتنا و بارد بیجی جبو او شروان ده گش و ده خوش حال بکی قرآن ده فصلحو يعني صلحي بكن وان لهاب بينن بهتانجي افتراء تشكي ديكي تنه تو دری مثلا تو بیجی مثلا افك تدي حادثه افكي ديما عايشه منافقه وقت يقول مثلا افتراء ببختي لكن اصلا یک صحابه کی نگو افترا کربو افترا یکی نقل کربو بنره منافقه بخواه افترا کربو اما اویجی گوتو راسته تدی ویجی گوتو يعني ويجي الجينا گوتو بني حتى كولا باكر بيت وقت تدي انا مساجك بلاد ما حقيقه تشكي ده تجي في مساج تحقيق ناكي تنابي هي افكار راسته راسته تجي جسد حبيشان يسم لازم حساسيتها ملابها ببني ايرو ام سوشيال ميديا ام بر تعقيب هر كاس مسا فيسبوك وان هي واتساب وان هي وحسابي وان انستغرام وان هي لازم في حساسيتها مهبه ام جرح حقوق الانسان ام نكبني ام ببختي الانسان ببختي هتيك نجي ام نقل نكن ام يعني تشتي مسلمان يعني لازم تشتي ما لا يعني تشتي فايده وتتنبه حفظها خجي بك خدي تعالى ما تبا بارزنا ما محافظه بك خدي تعالى عالم بك وام حفظها خوش غيبتي وج ببختيش فسادي ام بكن ام شون حزراء خدي تعالى ام تبلو حقي انسان عبدا ام نار حزراء خدي تعالى قريمه تبع عفوك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالك سباستكم ما مصده تجبو برنامه داويه هفته جمرديني حتى برا مالات هوا علي özgüç سيدايم ساعت خوش بو آگاهی امتج بو میوانتیات قالك سباستكم قالك سباسياتكن جمر علاقه كرن مالا بابا الهيات ناس امرهام bakış ماموسا قالك سباستكم شكوتم هرتم دبي میوانه ما جبو میوانتیات جبو آگاهی انت ساعت خوش ساعت خوش بله تماشاوان هجا ما ایرو بحثا نرخين اولی کر ما بحثا پیشگوتن غیبت کر سبیجی امه دیسا بمجاره کانو پیش پریوه بن حتی و دمه بمینن دناف خیرو خوشیه ده امه به قصیده که جوا خاطر بخوازن دم باش
کربلا ور زمان تو هزار فریاد و فیگان ای کربلا ور زمان تو هزار فریاد و فیگان چه هات سریوان اگیدا چه بوی المالا پیغمبر چه هات سریوان اگیدا چه بوی المالا پیغمبر ام دوزوان حسینینه ام فریادا زینبینه فدای مالا نبینه جبیر ناکن مالا پیغمبر فدای مالا نبینه جبیر ناکن مالا پیغمبر لعنت لیزید خون خارج حسین را او بونیار لعنت لیزید خون خارج حسین را او بونیار زینب دکر قیرین هوار بون قربان مالا پیغمبر زینب دکر قیرین هوار بون قربان مالا پیغمبر خاینا پیچان لوان دور لوان ودان وکمرین کر نای گوتن افزل مزور کشتن مالا پیغمبر نای گوتن افزل مزور کشتن مالا پیغمبر فرات هرکی اونالیا جبر ظلمای زیدیا فرات هرکی اونالیا جبر ظلمای زیدیا لعنت لسروان باریا نهیشتن مالا پیغمبر لعنت لسروان باریا نهیشتن مالا پیغمبر ظالم او شهید کرن لیج خوین را کرن سر حسین جکرن دشمن مالا پیغمبر سر حسین جکرن دشمن مالا